apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Alana, Anita, sungbatan na kaon. Maasi ka mata. Nabayaga ko nga agar-aram kang ka. Unay ba't ti panang parigat mo kanya akon ngay? Ay nawa, di ka mat makaur-uray, Lupito. Agur-urayak nga rod, ang mga noadapay agaram kanya ka nagugwapong itisi ka. Ay nawaw. Kit agur-uray kalatan. Ibagam ano danam nama kunawan. Tapno amukmait no agaram akon iti sa balay. Dakulit ka mat. Sige man langan, sungbatan kan. Tamangan no agaram ka pa iti sa baling agpaiso. Yes! Kamaw dyan na. Makaasawa ka na. Ay na, asawa dagos? Kanya nga nga rod. Isong nga rod nga inaram ka. Na makaasawa ko. Ay na wow, anya ti kunam Anita. Danunan dakan. Ay, wananang. Sinong bata ko ni Lupito. Kasarmat adagos ang tibagana. Anya ngay nga rod. No, day tama lang titurungam. Ay, wananang. Umayda dumanon inton Sabado. Ipapartik ton di may sakal ding. Taiso ti ipasango kadakwada. Ay nawaw, kamaw dyanan na. Makaramanak manan iti kalding nanang. Ay na, di man ipakat ta kinarawat maun. Agbain kanto kumamat. Dim ipadlaw iti agbalinto nga asawa marawat ka. Ang mga no agbabaway, ang mga ikasarkan ka. Ay nawaw, ninanang mat. Day talaang ti pagbabawyan na ang mga ikasarkan niya. Ay kawan ang mga no makita na anarigat ka may talunan kat umatrasan ang mga ikasarkan ka. Nalabas kayo mat nanang. Uray narawat ak ata amok mat agtrabaho. Nalaingak mat amakitangdan nga agraep, agseka, aglaba, agdalus iti umaken no anyapay di tangay paramid na. Muwinay, nagadun nga imbagam. No saan mo akayat ti mapagbagaan ay di saan lang. At kami dito anak ko balayan. Balayan ko na ay sunto mo lang si tungpal na. Ay, kawaw. Ay, kawan, abalayan. Tangay, da kayo tinalalakyan. Anya, kay ti plano yung iti panagkasarto na giti anak ta. Ay, kay numabaling ko maabalayan. Sa isang una nagarbaw. Basta tinapatag, makapagkasar na. Kahit anya nga iti makunam, Anita. Ay, nawaw. Ay, katwan ananang. Ay, manunto nga iti maparte ababoy. Ang damat tarakan ko talo ababoy. Umanay day jayon. Tadakkel damait. Ay nawaw, siguradon tuman karon ti busog kun Ay na, saan man aday tabusog ti ibagbagam si kadita. Pagtungtungan nyo pa'y kide, dagiti na dumapaggastusan yaw. Kasanungay, dagiti kawus yaw. Da kaminton ti makamo iti magastos para iti kawus nanang. Agabang kami na. Karaman ijayan ti badoy ko ni tatang. Kaya dagiti abay. Ay nawaw. Ay, kamaya garon tapno saan tayo nga agpadait. Isubli tayo tulangan, intun malpas ti kasar. Alang aron, mayat na huwag kakatunusan tayo. Mayat, ba't saan kayo napili? Umanugot kayo mat iti amin na kaya me. Ay nawaw, saan tayo matabak na nga balayan? Kanuan niya ti addaak, di iso ti anusan. Ay nawaw, natulag gaya man ti kasaryo ka ni Lupito, Anita. Ay iwan, Andrea, umay kayon to pizza 20 intong Septembre. Imbag ka pa'y tamakiasawa kan. Ay nawaw, apay, makas-asawa ka matin aya. Awan pa'y nga rin ti mangi kasar kanyak.
Awan ayat agar-aram kan ka. At damat, ngam agutang-utang damat dito istor ko. Ay nawaw. Imbis nga agpakitang gilas da kumakan ka tapnosong batam ida. Utangan da ka mat. Uwan nga rod di uray aw-awan mo't ano umot utang damat. Excited ako ni ti kasartaan ita. Uray ka natulag mo ti kalay sa ta. Agkaidatan. Ay nawaw. Di kalakat makaur-uray yan. Asidag lang arudan. Saan nga rudan? Alan agkaidatan Ay nawaw. Saan mabalin Noy matras kan ngay. Di awan maaramida kon. Ay nawaw. Apay nga umatrasak ngay. Basta. Diyak kayat nga kaidata. Aguray taging gamalpas ti kasarta. Yan tama bukod kong nabalay. Di agawid tan ijay. Isunto mo lang ti pagawid aminton malpas ti kasarta. Karkaron adyak kayat Ibagadan to pa ay asyak ti sana makaururay. Baka ibagada nga indanon ko ti bagikin ka. Ay nawaw. Itatanalpasan ti kasaryaw. Mabalin mo ti makiawid ka ni Lupito balay na dita. Ay naku, anya nga tatirik na ti adda asawa na nanang. Ay ka adda asikaswa mo na. Ada ilabam, ada ilutwam, idasaram iti kanan na kasjay. Kan agdalos ka iti balayaw. Ay naku, kasjay aya? Kat ni Lupito ngay nanang. Anya ngay mati aramidan na para kanyak. Ay, kat iso ti agbirok iti pagbiagyo Tagay awan pa'y matanak yaw. Di oray tulungan pa'y laang amanggad. Numalpas mo amin at trabaho medyo balayaw. Di agbirok ka magtitipakitang ganam. Kasi jay, ay nawa. Ay, isuang nga rod nanang. Adakon bakit? Iluto mo, ito'y ginatang ko asidahan. Ay nawaw, anya ngay day talakay. Pitchay, sagpawam iti sardinas. Ay nawaw, ay, anya mat dun. Di pa'y kumatang mat iti karnimat. Ay, anyang itar aramidam dita. Di mo samak kayat ti aglutaw. Ay nawaw, ay kayat ko alakay. May mayat ko mati agluto no, karni ti iluto. Ay, pasensya kan bakit? Nakapoy ti diskitar ko ita. Kan dakkel nga minti nagastos idi nagkasarta. Iso nga aganos ka pailang Wan. Anya pa'y ngay nga rod lakay. Ay, tsak maka anos iti kastoy. Puro mo't nating ti masidsidan. Agtrabaho ak man laangan tapno makaramanak mo't iti karni. Sipod nagdan nga kami ka ni Lupito. Diyak pa'y makaramanan iti karni. Idilaang panagkasarmi tinagumak iti karni. Ay, agrubwatak. Mapanak iti balay daang kilkilo. Damagak man no, da ipatrabaho na. Ay nawaw, imbag man tayo may ka. Ado ti trabaho nga agur-uray, nga mawan matang danak. Apay namin adidak ayaban nga itata. Ay kung naknusan mo na kayat ti makitang dan, nakiasawa ka mitin. Ay nawa, kayat kulat ta at agtrabaho tata. Masidaan na imas na jak agtrabaho. Ngay Lupito, agtrabaho ba? Ay na tata, puro mo natang ti paspasidaan na kanya. Kastaya. Ay, ala, nagtrabaho ka kanya. Nalawad ka may sa. Ay, naruutan dan ka awang matang danak nga gaik. Tabisi mo't amin nang iti adda umana. Ay nawaw, manungay titangdan ko iti inaldaw tata. Kas iti sigud 500. 500 ti one day. Amok makidingalis to ti garaw mo. Iso apat ka jak malugi kang ka.
Ay, nawaw. Igatang ko amin iti karne, iti 500 ama swildok itatata. Ay, adumat din apandangan ko siguro, gingamay baws. Ah? Ay, nawaw. Ay, si kalatyan sida? Ay, kauwan atata. Birok ko mat. Apay ngamin ngay, asan agumatang iti karne ni Lupitaw. Saan ko nga ikarga iti ref dagito'y akarni? Asinakit day, sakto ibilag. Malam tumat nun nga gawawid ni Lupito. Ilamang kong tumat tan, tapno saan na makita insun sumangpag. Aday ta, nailasin kong to'y asinak. Ibilag kuntong inton bigat, sakbay nga apanak man agaigan. Umanayon to'y may sagrat nga ilasin ko asidak. Uray ta nagdakkel mo tagarat. Ay nawaw, iluto ko tamangana ko. Nay, apay ngay bakay? Di ka magmangan. Naimas mo ito'y linuto mo insang petkaw. Torta atarong ko naman. Ay nawaw, makan kalatan sa anak nga rod mabisin. Sida nga ro dami nay. Nabanugak ka ito na pan nagtrabaho. Wen, si daom latan. Di nakpabasulo na, no agbisin ka inton madamdama. Wen, kunak lang arudan. Sige, panawan kan dito'y kusina. Talaga jakon malapdan titurog ka. Ay nawaw, nagadumat a karne, dagitaan na ibilag di talikod ti balayaw analabsak. Mayat sakit di ti birok ni Lupito ado ti abastuyaw. Ay nawaw, saan ni Lupito ti gimatang iti day tananang? Siyak. Apay, adan trabaho. Kapilitan ang nagtrabaho tadimat gumatang ni Lupito iti karne. Puro matnatang. Di kapilitan nga trabaho akon, tapno damat igatang ko iti karne asidak. Ay nawaw, si kalang tagsid sida iti karne. Ay katuan ananang, idulin kon tumanan inton madamdama dagita tapno saan makita ni Lupito. Ay nawaw, madidikas na anak ko. Sidain niyo ang adwa. Ay gungguna na nanang, apay ngamin tayong imutan na. Di pa'y mat gumatang iti karne. Ay sos, kaslasaan mo nga asawa no kasta? Nagadumanon asa uyo. Mabitla nga tayalan kayo iti ihawid yo a karne. Imbagla apang rabyan niyo nanang. Ay nawaw. Anita, bulong na man yung martilyo ni Lupito. Diya, mabiro ka nun tayo martilyo. Mabitla ang tatang talaag. Ay, dumanon kayo pa yata, birukag pa'y. Alang araw. Umunay ka ko. Magadumot a karning agkaraibitin di nga ito titawad. Una ni Lupito, nakapsok ti diskitar da ita. Nagliloko diya tao. Kasaok tuman. Imutan nagsama ni Lupito. Apay di nakpinautangan nga. Hindi lang tingkwana. Kunam anak kapsot ti diskitaryo. Nagaduma a karne tinakabitin iti balayo nga ibilbilag yaw. Ay nawaw. Ay, ang tagtagainap kay kaditatang. Kano nabayag adya nakaramraman iti karne. Ay nawaw, di kan aglastog. Napanak bimulo iti martilyaw kin Anita. Kit nakitak dagiti ado a karne a nakabitin. Awan amok di tatang. Jak amo nga da karne nga ibilbilag ni Anita. Ay nawaw, nagloko ta asawa. Kaya nasawan, isulaang tansid sida iti karne. Isumutlaasa namang mangan iti rabi ay. Siguro, nalpasin anangan. Iso adi na kahit ti makisango kanya kamangan. Maday, ti ugalit asawa. Ay, agtip-tipidak tapno darasak makaurnong para iti masakbayan may. Iso jak gumatgatang iti karne, tatang. Kaya't asawan ti asawa. Ti birok na. Igagatang na iti karne.
Ay, nawaw. Ha? Ay, una Apay ngay, tadinak mo't ik-ikkan iti karnay. Si putak ni Anita. Tiyam muna. Kat napanak nagtrabahon. Ngam adak lang dito kasupukan ngagsisiim. Ni, Dayjay. Inala na ngagpaiso ti agdan akayo. Kat impasanggir na itilikod ti balay. Imunog manan. Mapan na siguro alain ti bilag na karne. Ay, nawaw. Ha? Agpaiso. Ado ti awit na akarne. Dayjay. Imulin. Kat ibilag nan dagiti karne. Na! Bigla mo't anababtugon ni Anita. Ay, inakarayatan. Anita! Ay, sus! Awan mo't puot man. Ay, imposible mo't anadangran. Nababalaang mo't tinakatinlagan na. Ay, tinasayat. Itaray ko di ospital. Sa dino ti ayan ko. Ay, nawaw. Ada ka dito ospital. Bakit? Apay, anya tinapasama kanyak. Di mo malagip, tinapasamakan ka? Huwag, malagip kon. Agibilbilagak iti karde, idi biglaan na ulawak at naot balansak. Malagip mo ba't siguro? Madama nga gibilbilag ka kadagiti si daw makarnay. Hindi simro siguro ti high blood mo. Iso nabanitog ka na. Ay nawaw. Apay nga amom. Sinipsiputan ka Naibaga nga ni tatang. Nakita na nga adot ti karni nakabilag. Siniputan ka mga agpaisaw. Kat ita, ay high blood kan. Bukbukudam nga dagiti karnay. Bawal itang agsida ka iti karnay. Agyaman ka ta mild stroke lang, tinapasamakan ka. Ang numaulit pa'y ka now. Ay, delikado kan. Isong ay sardeng mo ti agsida, no kayat mo pa'y ti agbyag iti napaot. Anya ngay dagita nagado abit-bit mo lakay. Karni baboy Nabayag nga inimutak ti bagik. Takayat ko ti makaornong. Ang ita, kayat ko matiag sida, oray sag paminsan. Ay nawaw, ay kayat ko matday talakay. Ay iyag mo man tayo adubog. Ay nagimas lakit din. Karkaro no, taba na. Ay, siyak tagluto iti sidak. Siyak lang tiag sida. Adda parya dita sida. Isu ti ilutong. Sana mabalin nga agsida ka iti karne, ta mga maistok ka man Kwartak pa'y ngarod ti usarem agastusan iti ospital. Ay nawaw. Ay nawaw! May salaang tibyak tayo. Rumbang na laang ngarod nga aywanan tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.